Oke, selamat siang. Nah, ini Lek Dwi lagi masak sambil gendong nih guys tuh. Masak sambil gendong Agra. Kali ini kita lagi goreng tahu. Tahu. Bubuk ya betulnya. Jamnya bubuk ya. Biasanya kalau jam segini bubuk dia. Agak tuh, minta digendong itu bubuk dia tuh, bubuk lah. Oh pasti bubuk dia. Namanya. Juga nih tolongnya. Aduh nih gendong mama ya. Tuh. Enggak. Gendong maku-makuan. Nek tidak maku-makuan seneng. Nek didiam kene nangis. Iki handalannya dengan beli mobil gitu. Anu gak dia apa? Adem kali ini gini. Adem gini ya. Iya. Tuh. Mintanya digendong maku-maku nih serwit. Anak-an. Wah, kelinci mati men ya. Masih lagi dong roh kelinci mati ya. Matine ya. Kelinci riwen piye? Kepanasan mati lan lampu mati ya. Kelinci ki jalukane ndrong. Iya kayak ya. Kok nembrong mah aja. Mbahmi yo urip. Ning anake gak dadi. Iya kok nembrong mah. Dedek. Kelincimu mati, Dek. Kelincimu mati neh. Halo, mati neh. Mbuh ndak ana. Mati kelincine yaki. Banget padahal ya. Mati neh. Nggak untuk guna anu. Halo. Lo 2 kali mati lagi loh. Golek. Apa pakane salah ya? Jane ora. Urung mbok semprot apa? Urung, Dek. Iya anu biasanya anu ya. Bersih wae kok tak resikane. Di kandang liya. Oh, kayak anu, Mak. Nek semut. Oh, ora mergone yang kayak enek kuwi duduk semut. Orang nggone iki anu. Tak lihat sik lah. Ayo apa coba? Kok di anu dikubur engko. Nggone kotor berarti nggone iki. Soalnya kelinci kok ning rumah ning anu kali ya. Di belakang rumah kelincinya. Ada merem ada. Ah bubuk. Enggak bubuk iso kuwi. Iku bocah mlaku mubeng rene bener turu. Cek ayu kuwi. Berarti kurang banyu tenan berarti ya. Kurang banyu tenan. Berarti? Heeh. Oh. Lah buah anu kembang kayak ngono lho. Sore berarti, Pak. Ngoten iki. Soto biang ngerti. Iki dibalik rene genten, Mak. Gen apa gawe ngetan pungulon. Rene gentene. Naru. Penyulan ya. Masuk teko ndur ngono lho. Muter ke bawah. Tuh, muter ke sini. Iki sepah berat telu. Siji tok lagian kuwi. Oh. Ngisor kae papatan. Loro kan iki dibungkus sama Mak. Bungkus januk yang. Juga pasti enggak anu. Ngisor kono. Plastik es lho. Plastik es kecil ya. Cilik. Tapi kok ana 8 Mak. Lek kok ana anu Mak, bolongan ngono lho. Iya. Ditudusi temiti. Nek gak dintep tahun tenan, dadi tenan. Iya. Katane ning ngisor ki debat. Enak loro sing sor rukul. Apa iku buah sakmen iki? Nek rung semene iki rung apa? Iki jenenge suwuh iki. Dadi.
Ini kan minggu gede, Mak. Gak nganti rong minggu. Ceme segeran iki. Jan ceme paling enak. Kalau sesuk ganti wae masuk di ceme. Sawi tak oseng. Masak di depan rumah begini bisa numbuh loh guys tuh ceme. Oh, berarti kok mati ya, Pak? Mati. Bukan mati kan iki aturan dipotongi toh. Kuning iki lho. Potong-potong itu subur ning dhuwur kono. Oh iya. Banyune sing kurang iki kurang. Padahal tak siram itu banyune arek aja. Sirami terus kudune. Iki nek disirami itu bladek terus dino iki langsung balik ijone. Bisa sampai panjang ternyata. Berarti ceme itu panjang aslinya. Wah ning kene gak ramah aku. Tinggal kok. Nang isor nek loro sing ana ndek ndek daun anu. Iya, harga tuh. Apa itu? Harga ini sampan. Bandal cilik ya, Pak. Tak kayak bandal cilik ya, Pak. Goreng itu, Mas. Mas. Goreng. Ini dapurnya belum jadi guys, dapurnya. Kebun belakang rumah tuh panas banget. Panas tempatnya. Di sana lagi saya beresin kebun di sana tuh. Nanti mau saya ratakan, babatin semua, nanti tanamin cabai guys ini guys. Rencana kita ratakan dulu. Cuma iseng-iseng aja sebentar-sebentar doang cara ngeratainnya gitu. Ora apa enggak gue? Lah kok kerasa ngono? Enak leme. Kita bungkus ceme nih guys. Kalau nggak dibungkus dimakan anu, tawon. Oh terlalu anu toh. Kudu itu taleni dulu ya plastik ngono yang. Taleni plastik. Kita bungkus ceme. Iki terlalu anu kasar. Saya mak gunting, Mak. Oh, ora terlalu kasar anu nih. Mana siji apa? Oh, keras biang toh. Kok kene digunting. Titit. Kowe ora kene dibolong tok no ae. Oh. Heeh. Ngene iki lho. Gunting yang wis bolong. Bolong cek wae. Ngono kena urip ya, cemeng. Kok cepet ngono lho. heeh. Kenangane kan metu no lho. Ada anangan metu ya anu lho. Bosok. Ini kene tak bolong tak. Wes. Lah ya dibolong karo. Nanti kan angin. Nah. Semua teh. Nek sebut gak apa-apa ndek ini lebih yo gede. Ning nek anu kan dientuk, Pak. Tawon sing banyak. Tawon entuk. Dia mau mantu kok. Ini Suroto. Lah iya. Gede banget soalnya. Nah, ini kan dian lah ngene iki lho maksudnya. Paling ini iki. Brongkos. Wes sak bolong sara. Wes. Penting kan angin ngisor wes. Ya kok bolong. Wes.
Nah, dure guntingan. Hah? Oh, sana doyan. Oh, Bosok ngono, ra kuat kuwi. Untuk tawon kok. untuk tahun ini. Ra kenek kuwi, Mbak. Kudune dibrongkos, sira brongkos iki nak tawon. Wong sitok. Pantawon. Mek ngisor ora? Cabe. Enggak ada isan no. Oh, telur ini. Oh, enggak ada cabe. Kita langsung ke kebun, dulur. Kita ngambil cabe di kebun yang saya tanam. Ya ini tak penting kok. Kok engko sik ngono ngopo? Ngomong kowe goreng iki sik, Pak. Ah, ndang digoreng. Goreng apa sih iki? Telur. Ya dene turu banget. Kita goreng telur. Delok nding ketempene tak oleh anu pitik sisan ngendi? Ndam. Oh, pitik yo kapan tekoni lho. Nang endi? Iya nek dibuntel gede kan. Ah, dibuntel aman kok. Nek gak dibuntel lah. Untuk tawon nah. Apa nih? Jeruk apa? Lam. Wet tuku anu no bibit no. Tuku sirame. Pira tuh hargane sih? Tuku ya nunggu untuk tuku bibit sih tanam nang kebon. Nek dari dhewe kan enak. Tinggal metik di kebun ada gitu. Kita bikin sambal ini guys, sambal orek ini kesukaan saya. Oh, bumbu tak tahu sambal. Kalau sambal orek kesukaan saya itu paling suka itu makannya sambal sama tempe goreng. Nah, itulah menu setiap hari yang saya sukai di situ. Sayurnya sayur bening. Nah, nikmat. Ini apa mak meletakkan nih? Oh, lah ya gimana jalur apa sih? Buat yang tipe goreng kok sih anu. Karena gini ada goreng kok sih. Baru goreng.
Nyalakno lampune nek kurang padang, Pak. Itu kan ya dulu apa melanjut beberapa begini kan tak jadi Iki kok diiris dadi papat kok. oh Ndoke we loro dhewe lho, Pak. ini buatnya papat ini Ndoke we loro dhewe kok. tapi ngapa ndoknya digoreng langsung mateng ya kena panas langsung mateng ini 6 menit sampai mateng enggak benar Wis sekilo ndek esuk. Senengane Zaki iki. Cuma Joro tuh suaranya ya toko gini ya, Pak ya? iya kan dulu kok Oh, keluar warung pas semantu. Iya toh. Untuk kosong sih. Pitik wingi kok ngendi ya Pak judul ya Pak? Yo ora lah. Lor. nutup itu Iki nutul pitik engke. Nek nutul nek kon dhuwur gak iso ya menurut saya. Yang bodoh minta
Enggak. Tambah panas. Hah? Panas nih. Dari sopo? Ada cinta yang mana? Nah, ini ceritanya sih. Wis hari nyanten. Bermanfaat di an go ngoseng-ngoseng kok. Apa nih? Ya enak pegangan. Ya panas nih. Rambut ini abang yang tak oseng. Aku langsung ngasih ngomong ya. Ora pedes banget. Karepmu. Seger non. Lombok rambut itu seger kan. Wis Pak, jikono kuwi makmu. Sampai ini. Jikone rong tak anu. Boleh kan? Rong tak pateni rong tak anu. Wis luwe. Jikone adem kuwi lho, Dek. Udah berisik deh, mak tak masak sik deh lo. Piye, piye iki ya?
Nakmu mak, anakmu mak. Cek, paling jangan malih ra enak. Malih ra enak nek berhenti-berhenti masaki. Sawi tok wis rampung. Heeh, tak kei tahu. 2000, sawi 2000 semene kae. Sik. Cetakane gula tok wis mateng, sik.
Wes yang? Wes. Loh, bisa langsung nangis. Ya. Cek engko tak benekne tak anu. Kok ane kono ku ya, Pak ya? Yo. Kak iso sik, Pak, iso. Halo. Halo, ngopo tek tangi? Nyok nyamuk. Kocok nyamuk, Dek. Toh. Maam mi kono lho ora diampet ngono kuwi.